Mfazane impandla mbethe nhliziyo zamakda mfowethu inkosi ayiqedwe ndumantumane yadumezizweni isihlahla somdlebe nondela mzimba bethe mfazane impandla nhliziyo zamadoda ayibomvu indaba setete ndaba senyimbane mkhonto kwasi igazi ndaba ikhalamaz dictionary ndaba yithethe umndeni ngalunywa inja ngaphethe nduku ngathi ngiyakha kwabhidlika ngathi ngiyafulela kwanetha mfowethu sanibonani yonke indawo lapha abantu abakhona abangilalele phezulu konyama kayipheli phela amazinyo endoda phansi sinqawunqaweni kamashu mfowethu egoli mntanami wathi uhamba uthi uyofuna umsebenzi waphelela goli elago lamadoda labathatha amadoda awu labathatha bakhohlwa imizi yabo baba mfowethu ngiyabingelela lo mlobi happy new year 2023 siyathemba ukuthi towards the end of the show mfowethu kufanele sisisho isipropheto usho kanje mkhosi sika 2023 I will have to prophesize ngibuye ngamandla amanzima mfowethu ngibuye ngamanye amandla uzoba nenhlanhla umuntu othi mina sengiphuma ukhehlelezi this year ngibuya kuyohlola abantu kade bekhona bazoxoxela abayi ukuthi namhlanje kade bekhona konakele ngingakhohle ubatshela mfowethu abantu this week sine special nje sokuhlola up until Saturday le mali esihlola ngayo esijwayele ukuhlola ngayo cha iyehlisiwe ithe ukuthi yehliswa kancane ngoba siya understand ukuthi abantu uJanuary abanamali uzokhumbula ukuthi ngolwesithathu ngizobe ngisegoli abantu njengamanje bayafona abafonele call center benza ama appointment egoli ngolesine ngizobe ngise Cape Town mfowethu asingene tabeni Cape Town ngobe ngikhetha problem Cape Town so black enkulu eqala nje ngekuzwa ngeliyohlenya ngeke umqabaqaba fresh ubekwahlaba konke into isa yiyo ngaphandle ukuthi umuntu ngonyaka othe ubona uDr Khehlelezi impilo yakhe iphinde ifana kuqala umuntu lonyaka yes othi wabona ngamehlo akhe uProfet uDr Khehlelezi impilo yakhe iphinde ifane nakuqala nirongo mkhosi into impela mfowethu injalo obonane noKhehlelezi ake sithi lobilobi ubakho ushumalo so in other ways ufuna ukungikhatha wena nje kusaqala uJanuary njengoba vele uKhehlelezi engehli kahle ebantwini ubuza ukuthi uBabes lento ade yenze right no wrong ezikaloku nawe njengomuntu wekhaya okay ake siyelana mfowethu kunezinye izinto ofanele sikhuluma iqiniso ungizwe mchunu wathi ngelina ngamayikhuluma wathi sikwi 20 angazi what revolution 21st century fourth industrial revolution into ezinjalo nje sise sigabeni la esithi yonke into mfowethu iupgradewe yonke into ihamba ngestyle sizokhuluma lokho iqiniso ukuthi kukhona abantu abakhulumayo njengamanje bathi uBabes lento kade yenze benzani edansa ube umkhwenyana wakhe edlulile umkhwenyana wakhe beyisosha elidubulayo mangithi elidubulayo eliphila ngani ngommusic ekhaya ngithemba ukuthi noma bebexabene into ebadistressayo umusic nabantwana babo babafundisa ini umusic so vele ikhaya labo ikhalani lo music uma iphoyisa lishonile noma isosha lishonile siyasibona amasosha emathuneni noma amaphoyisa enjani adubule phezulu ayasho ukuthi siyakusaluta la ekhaya kunemizi ethi la ekhaya makushoniwe isibhamu asinjani asingaqhunyiswa but masibona bedubula phezulu noma bagcina ini isiko lasephoyiseni noma lasebusosheni uBabes ufike wazila wazotha wakhombisa ukuzotha ehlonipha umndeni wazotha ekugcineni masekhala ingoma uBabes uyasukuma in other ways uyacommunicate nomkhwenyana wakhe uthi ndoda amadoda ngoba vele ufele ebusosheni buka nakho ngisakumele futhi ngiyosala ngiyibambile ngimile ngiloko nginawe futhi akadansi lokhu udansa okwesizotha ngoba uyambona ukuthi uphethe umntwana futhi udlala kahle nje okwesizotha ebe egqokile inzilo yakhe so lokho mina ngokuKhehlelezi angikusoli but ngokwesiko lasemandulo lakudala vele kwakufanele ukuthi ngina ngomncwabo babethe ekhaya irate njani ingadlalwa futhi ayidlalele kuphi phansi ngoba kunjani kushoniwe but at this time ushonile lo muntu oshonile umuntu vele is a musician uyi-artist uyena umuntu kade eyenza ubunandi so kufanele bazomphelezela abangani bakhe noma kodwa wakhe wenza same thing naye kufanele amphelezele but uqale
bengizo understanda if bethi uthe thola imessage wavela wadansa but uqale wakhombisa isizotha so leyo nto akuyona inkinga. Okay, akuyona inkinga. Mhlawumbe mkhulu ndiyazi kunezinto ezininzi ezibonakala ezithethwa kakhulukazi social media ekuthiwa hayi imabe kuthiwa ube umnganami funeke nami ndiyamjogeza into ezikanjalo mkhulu into ekhona ngempela noma kwenzeka kanjani? Okay, uthi ulobilobi uma kukuthi ulobilobi ushonile beumngani kakhehlelezi kufanele yini ukhehlelezi awogeza? That's what you are trying to say. Right. Uma lobilobi umuntu benimbatha nonke ingubo mangithi lobilobi beka umngani nosisi bekayini bebathandana nosisi kakhehlelezi bembatha ingubo bonke wangalikhipha igama lokuthi lobilobi asihlukane waseyashona nyonyoba njengonikodimi uyothola inyanga noma umthandazi akugeze noma beumngani wakhe kukhonzile engalale engakufonela noma ungapheli u4 days engakufonelanga umuntu onjalo kuyadinga ukuthi kunamakhambo kumele wasebenzise ususelwa umphefumulo kuwe ngoba uhamba hambe asiyazi impilo ephila ngale ungenzeka ukuthi uyasondela kuwena kunezihlahlo fanele uyisebenzise zokumgudluza kuwena ngoba abantu abaningi izinto zabo zivalekile washona your best friend ithema ishona ibest friend yakho leyo nto wayithatha for granted yagcina ivala izinto zakho wena uloku nuku makhelana uthi uyena kanti umngani wakho uhamba naye namanje usela eduze useyithunzela iminyama sokumele usukume uyisuse uyiclean. Wabeka mkhulu wayibeka le ndaba le so ke naba abantu basuke emakhaya emakhaya bekwenzeka izinto ngokuhlukahlukana ke emakhaya ezilungileyo nezingalunganga umuntu mebuye emakhaya kubaleka ngana ukuthi aziclean or mhlawumbe benganga emakhaya ebekhona dokotela kubaleka ngana ukuthi aziclean. Right.